Tūwi teka, he ingoa rongo nui tērā i te ao whakangahau, e rongo nui haere ana hoki i roto i te ao whakaratarata hoiho. He mokopuna te tūwi teka whakaratarata hoiho nā te tūwi teka kai waiata. Ahakoa he rereke o na pūkenga i o tōna koroua. Hei tā tāmatiri mene sprout tērā pea ka eke ia ki te tino taumata o te ao. I tetahi whakataetai whakaratarata hoiho e tū ana ki Tāmaki Makaurau. Me ko tui teka i te tāmira, engari ki runga hoiho. Yeah, I hold my name in with the hoi horse there. He's got the voice of, critiqued on the hoi horse, so I'll just leave it at that. Mai te koko toko maru ki te mura o te ahi. Wai katoa tui teka ki ene momo mahi. He mātanga whakangungu hoiho I pakeke mai ki runga hoiho. I can't see myself doing anything else other than working with the horse because that's all I know, so I might as well stick to what I'm good at. Koe nei te wā tuatahi kua uru atua teka ki tēnei momo whakataetai, ko te wero, he whakarata hoiho pāwhara I ngā rangi e whā. Ko te rautaki a tēnei Ngāti, he tīkina atu I ngā whea ko tōna tamarikitanga I te tai rāwhiti, hei arataki I aia. Oh, look, the coast has made me who I am today, and in fact, it's just critiquing my way and my understanding and my relationship with my horses that, I always hold the coast in me and learnt a lot from there growing up as a kid and just going out there and critiquing my method that hopefully I can pull it off this week. Koe nei tētahi o ngā whakataetai hoiho nui rau atu o te ao, ko te whaenga matua a teka, he para I te ara mo te whakatipuranga hou, e whai ake nei. I'm doing it for our people and for myself really. While I've been given this opportunity, I'm going to make the most of it. Not often you see a coastie boy be given this big opportunity, so I'm really looking forward to it. Ka haere tonu te whakataetai mo ngā rā e whae tū mai nei, ākatu te rā tuku taonga, hei te rā tapu, Tāmatiri mene sprout, te karere.